Bismillahirrahmanirrahim. Azan jönde hadislerden okuvatağız. Ve an Abi Mahzurata radıyallahu anhu kal. Elqa aleyye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem et-te'zine huve binafsihi fekal. Kul Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Sümme ta'udu fetekulu eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alel salah, hayya alel salah, hayya alel felah, hayya alel felah. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah. Ravahu Muslim. İmam Muslim rivayette. Abu Mahzura radıyallahu anhu aytat, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem azandı mağa özü üyröttü deydi. Mağa mınday deb aytdı deydi. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber deb 4 jol ayttırdı deydi. Anan eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah deb anan qaytıp arkasından dagı mintip aytasың deydi. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alel salah, hayya alel salah, hayya alel felah, hayya alel felah. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah. Muslim rivayette uşundaqlı üyröttü deydi. Bir yerde mınday mesele var. Şafii mazhabında azanda tercih degen mesele var da. Azanda tercih degen var. Tercih qanday mınday bolat. Allahu ekber'de 4 jol aytkandan keyin ana mınday qılıp içinen 2 jolu eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah deb içinen aytat. Anan kıykırıp dagı 2 jol aytat. Eşhedü en la ilahe illallah deb aytat. Anan dagı 2 jolu içinen eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah deb içinen bekitip aytat. Anan dagı sırtından aytat. Katu kıykırıp. Şafiilerde azandı uşintip aytat. Şafii mazhabındagilar azandı uşintip aytışat. Bizde hiç nerseni içinden aytpayt, azanda bardyk sözlerdi 2den sırtından aytat. Toluk ayağına çeyinleç. Mınavul jerde uşul Abu Mahzura radıyallahu anhudan uşunday Şafii mazhabdı bekemdegen hadis gelip kalganda Peygamberimiz özü mağa üyröttü dep atpayby? Dep içinden qaytılap alıp anan qaytıp sırtından ayt dep uşunday dep eme kıldı deyt da mağa özü üyröttü uşinti azandı deyt. Ha bizde anday jok. Biz aytabız bu Abu Mahzura radıyallahu anhu kiçinekey balalle deybiz. Abu Mahzura radıyallahu anhu kiçinekey balalle. Anan al bayağı azançı azan aytып atkan eken de. Azançı azan aytып atkan eken. Oşonu bayağı azançının azan aytkanın qaytalasan savap bolat deyt ko. Bayakta da hadisler gelet oşo jönde. Anan bul içine nakırın qaytalap atıptır da. Bayağı korkupçu janında oyak bayakta münafıklar başka birler daha var eken de. Oşolordan korkup kiçine bala haligi sırtından aytpay içine ayttatken de. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah dep akırın ayttatken. Anan buga Peygamberimiz aleyhisselam janagını duh berip mıntip çirentip ey mınday içinden aytты da sırtыңан ayt. Sırtыңан ayt. Korkpa hiç kimden dep üyrötkenken de özü okuyanın negizi oşonday bolganken. Şafiiler bolsa bunu tüz alıp şonun için içinden 2 jol aytıp anan sırtından kıykırıp 2 jol aytat deyt da. Şafii mazhabı oşonday. Bizde anday emas. Biz al bir balaga tiyешeli olgan o şerdegi bir jönele okuya al. Al şeriattın dalili emas, al bolgon oşo. Oşunday çünkü oldu va. Azanda uşunday Şafii mazhabda kiçine emesi var. Unda özgöçörlük var uşunday. An İbn Umar radıyallahu anhuma kal kana el-ezanu ala ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem marratayn ve iqamatu marratan marra. Gayra ennehu kana yekulu kad qamatis-salah kad qamatis-salah. Rawahu Abu Davud ve Nesai ve Darimi. İbn Umar radıyallahu anhuma aytat. Peygamberimizin doğru azan 2-2'den bolgan deydi. Peygamberimizin doğrunda azan 2'den aytılgan deydi. İqamat bolsa 1'den aytılgan deydi. Bolgany kad qamatis salat dep 2 jol aytatlı deydi. Bu Abu Davud, Nesai, Darimilerдің rivayeti rahmetullahi aleyhim. Bunu keçele düşündürme verdik. Bu 2'den aytılat degeni mınday. Uşu eşhedü en la ilahe illallah dep sozot da bir
Anan aşhadu en la ilahe illallah dep dagı sozot. Har iki kalimani öz-özünçe kılıp sozup aytkanda azanda oşonda bayagı azandagı emeler eki-ekiden bolup kalgan bolat. İkamatda olsam oşol har iki kalimani birden menen aytat. Aşhadu en la ilahe illallah, aşhadu en la ilahe illallah. Aşhadu enne Muhammed Resulullah, aşhadu enne Muhammed Resulullah. Hayya alas salah, hayya alas salah. Hayya alel felah, hayya alel felah. Biz bu jerdegi ikamatты bir-birden bir kalimeden aytılgan degeni al iki kalimani bir dem menen aytkan dep düşündürөбүз da. Ana ушинтип берген түшүндүрмөбүзгө акырында кады камачы саланы эки жолу айтат эле деген жери бизге туура келбей калат да кайтып. Себеби кады камачы сала деп эки жолу айтат дегени ал кайтып наркылардын бирден эле айтылат дегенине далат кылып калат да. Biz bunu aytабыз, bunu rivayatçı özü oşondoy dep düşüngöndagы ушерин истисна кылып өзү айткан түшүнүгүнө ылайык дейбиz. Ошон үчүн бул кыска сөз менен айтканда Шафилерде каматты бир сөз менен эле айтып коюшат, мындай кылышат. Аллаху акбар, ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мухаммад Расулуллах. Хайя алас салах, хайя алал фалах. Деп ушинтип эле айтып коюшат да. Анан кады камачы сала деп эки жолу айтып, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах дейт. Мына ажыга баргандар ошондой икаматты угуп келген болсо керек. Умрага азыр элдер бартат го. Ошентип айтат ош жактарда икаматтычы. Biz аны ал ошондой ал андай болгон эмес дейбиз. Биздин мазхабта азан менен икамат экөө бирдей. Далилибиз бая Азирети Билал негизги азанчы. Ал азанды дагы икаматты дагы эки-экиден айткан дейбиз. Майлы машалла анча кайсы бир сахаба ушинтип айтса болот деп пайгамбарыбыздын алдында бир-эки жолу ошентип камат айткан болушу мүмкүн. Пайгамбарыбыздын алдында кайсы бир сахаба икаматты ушинтип айтса болсо керек деп ойлоп, пайгамбарыбыздын алдында ушинтип икамат айткан, анан пайгамбарыбыз унчукпай кое берген болсо керек дейбиз. Анан негизинен жалпы түрдө азандагы икаматтагы сөздөрү эки-экиден болгон деп биз ошентип айтабыз. Мына риваяттын маанисин жана өдөдө түшүндүргөнүбүздөй, азандын ар калимасы узун созулуп öz-özünçe dem menen aytılат, икаматта ар эки калима бир дам менен айтыла берет да. Ушуда деп биз ушундай деп белгилейбиз. Иншалла. Эми кайсы мазхабтыкы туура болсо, ал Алланын алдында эки соопко жетет. Кайсылардыкы ката болсо, алар бир сооп алышат. Иншалла эки сооп биздики. Иншалла. Ушундай деп Алла Тааладан үмүт кылабыз.